welcome you all to UNAPO School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Good afternoon, ELITETV test of cartoon ki maha meng ta veri sunga hamatara mok seri maru ngasi infala fongo pau se singi cartoon singda cartoon nisina kari haining liba kari phonong liba kari wakal khalang ba habu doi myam sadong thamjage ahan malokh jage sanga express ki onthok pani da hajda onthok pani da hariba cartoon si yengbiu yam phajaba cartoon ni ahan chena ahaloi silama ngaktani naraga leibani ahaloi ba chai yam si almai ni pine seba tawbani yamang yaudangai mana naraga chore lorok pagi sinne mana kamai chore lorok kida bina nang bukam dawri ke udabu kuire da nang nai uda khigatlaka nokpudu phajabani da aki bagi rup ama yawbani udabu kuire na chore lorok pani adeda mai ni pisina taraga kudomi che thillaga haibani nang nabagi seba na aina tawba aduga nang na koiram bandupi myamgi maming pallaga chore lonba ai yamna pende ipamna sasakrage makhoi kauraga seba toholona nongning mani chahi yamsalaba chahi humra fu yorabagi saktam ni leiri basi atheda narak pagi nahe bada choro lolak pada hairak putuni thainigi meyamama atheda hallamadona warau jedana sauna jabagi potuni seba nai tauba aduga choro lolaga meyangi maming nang na maina hairak ba haidana mage dumba nungai tamama phongdopagi mawongduni leirisi mathang lerisina khoi Sanalebaki loiredana haibaduni loiredana haiba cartoon jengbiu project thabak mayam bot mayagi kongdane ad MLA gi dipisina MLA sida haibani department mayam gi thabak ko wa hungna khre moi papung gi tumina leirene ana haiba adeda mana khumbe hera sel thobu lakna bani kana ponte na kaimda power leitaba kogi leiriba MLA minister singchi power si pai pai de na hai kra bulali no chumino khangde moko usik buduna pai ga leigedra aduna ka ponte Tabok to Kandraga mu sel Tabung Lagnabadi, came the power like the Bakambu or Aduna, Bokok to the leader or have a pound tie, Adu put to the new pump where a kanda, be department may have the Tamu Kongre, then the came to take my turn to have put it. Canada sel Tobu Lagnabadi, Kana Ponte, and the sel Tobu Lakpasi, Adam Animal Chick BI, Pasha Sari Budugi, how to see sel Kaibigi, Mandatragonakui, Tabahapo, the Bigi, collect the Bagi. Sel thobu lakwa adugi potuni lerise mathang da lerisina koi ponam famgi balo he doni balo esti yengbiyo khogi minister gi banglo sida khogi nepi myam se lakpani lakwa sa security guard ta tuna mitop changba yade harak chani haidana khodi mitop changbi ganu gaina re mana haibani kari mitop changal khanu haiya ai khoi buna mito olaba aduga mapandagi lakpa nako kuki buna tan mangamdana lehen bana sorak budune khogi Utopia of the Nekoyek, the Udo Pisca, Changuda Minister Gemele Euro, Mitop Changbayate, kind of Hibatoni, and the Mitop Kiwahan I don't know, outsiders can Hibatoni. The outsiders are not allowed kind of Tetpene, Kogi, Heck or Pissing Changuatamda, and the near the Kari, Mitop Changal Lakunuhaya, Manatam, but the security gatuna. A coina, Mito Olaba Duga, Mapandi Lakpa, Narco Kukibuna, Tarbangam the Lehenbana Saurga. Sagi imai bill sanctiona kasai security guard tari tu dak mungna bagi sinni siju yan wan tok leibani mitop cha khoi mitop la haibaduni ana suma mapandagi lakpa kuki narco terrorist kambu singasina tan mangam daba aduga khoina unajage khona jage wari batai sana jage hai kadana mitop changal lakanu hayana adugi yam sawba adugi sinnamani siju yam phajaba wan tok leiba cartoon ne thamjage mathang da leisina khoi khwelan paugi as loire haibaduni aira Bot me an actually bot KG MLA Mamsu, Bogi MP card and about bot com the Vayaro Adugi, bot keep a card in Balakpani, at the Shinja Halamana, Tongin the Gada, Sibu Akoi, MLA do man creda and Havani Adeda, MLA, money,
नखोइना कावरनीना कुइरे हजि तोन तोन बा एमएलए मंत्री मांगरे उ खंग्रे ना खोइ ममांग यावगिबनि पुंग झांग तौरगा यारि पोक थोबाल असमदगा थीदना खोतरा तौगो मयाम ना कोइ दम पावदगा यावगिबदनि अदना साइजदनि हजिति मे थासिददि अनुब सरकार मसरमना सेमदनि अदना हजि इलेक्शन की करिगी टिकेट की कन्ना कोइ चेनबा खोनबा मयाम से उरे अदनि बोल खोम माइ माइ केंद्र सिंगसु माइ माइ कोइ लेपि बे एमपी दु कारना खोम यारुदना बोल खोम लाकपने अदैदा चेप्थरगा सिबु खोइ एमएलए दु मान खरेदा हाइबनि अदैदा ngасai एमएलए दुना मानि मानि नखोइना कावरनी कोइना उनरुद्रबनिना अदे पोतुनी से फजबा मा तो लेबा कार्टूनी मथंग द लेसिना कोइ इचेल एक्सप्रेस की नैरे हाइबदुनी नैरे स वरि सानबने ममानबनी खमाइ सानगे दा चेदा सेम्बा चेदा काइथोपा गाक्ता ओइदना लबी थोबसि चटपा यारोइदौरेना सागी म्याम से चेदा सेंग म्याम अदु तो गाका तो चेदो इन ताबा दने ममानम खुमे नखोइ गुम्बा सोशल वर्कर लेबनी दिना नखोइना बिल्डिंग मथोल मथोल वांखलिसिदिबा अर साइदगी चेदा तंगरबनिना थबक सुद्रे मयाम कॉन्ट्रैक्टर मयाम तौरे मयमदि बिल्डिंग वांखले अदुगी सिद्दुनी याना फजबा सिसु wan to leiba cartoon ne thamjage mathang de leisna khoi narol thodangi hawa do leirang do na hawa do leirang chu da halani ko bari sana bani kamai sana gena bhot torom dai adum ojuna leiredi santi su adum oi leidi ser haji bot mya gi khara kamna ba khona ba khara lepi haira ngani adagi aduna khoi haina gi ni ching gi naina nga ke tam gi naina nga on haina gi wa tu chum majala kaina mayam sat mathang mathang ngna bani aduna jiksi numai ka pachi hoi nahandi kongtuk ta khara torok pan tan haji lepi bot mya gi lep toira bot se lo gum kamna ba haudoira gyanda de ada han jin hairis bot mya cha adum oi leidi dungani da santi adum oi leina ba na ji bot mya ni na ji kamna de gi shin dum udre ana sai sum leiredi Manipur ji santi oi ni haibagi ahan do gi wakhal lon do puthorokpa sai cartoon ni sina puthorokpa sisu phajaba cartoon ni na thamjage mathang de leisina khoi Manipur news gi dasani haibaduni dasani sa jidi bot ki ngakta gaire bot me naksel amda cartoon sing su bot loi khut thanare ada si bot ki po ne paisa pi balak pane bot khom bagi paisa pi ne lo ya de mana bor pi bani na da yektana punchi sangna sel chawa gumbu yu ko cái hai ta này đúng đúng một bộ này đúng mà nó bồi copy xe, miếng cái saba tàu kholo hai bên taba, na đây ek ta na, punsi sang na, sel sabang cái bộ yêu cô na, hai tuần này tuần hắn đã kỹ sư khôi này hai bên đó, election cái vote công bật lạc của tụi mà thằng đó đi, lúc lên sinh nhật khi sinh anh đi sinh cái gì na, sinh nhật khi hai yêu cái na hai ông phong 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 tục bật lại bên đó đi, tuần sai sĩ đã bồi copy xe, na đây ek ta na punsi sang na, sel sabang cái bộ yêu cô na hai bên pi bộ này, phải làm gì chứ? Mathang dalai shuna koi People's Chronicle gini People's Chronicle gini Friday fun adana kasai gi mai secretary sina haibani sar sima sima to haudre mai PS sina private secretary sima to haudre na mana no I am not responsible for this adugi responsible aina natte aigi ra natte I had the high commands given and they had the high command given the green signal karuma high command una green signal piramba taragadi I could have solved it way back amang jong na I dugi problem do solve tong ba yara be aduna basi I gi responsible natte no I am not responsible for this had the high command aduna karuma high command una given the green signal high command una green signal pirambagadi I could have solved it way back aduna mang jong na hana akoi solve tong ba yabadi issue si aduna wan thuk lei bani akoi high command ya thang ne lei gi ba hazaki lanchida tha tara hejan gi ba asuki mati kano se adminity si wangi ba hatred si wangi ba pot ni duna kamai to da ge election lor ga kamai to ba yam achobo hang ni udin turi ni pira ku doi jala kai ba amna duna bi pai na ga lei ba phubang na ba amda lei ba situation ni haji lei ba Manipur si duna sida high command duna green signal piram da di ai ta na ba si solve to ya duna high command ya thang in dam dina do ji huzur de lei ba gi mong la hai duna hangakpa adum ba cartoonist thampa yam phajaba sisu cartoon ne thamjage ngasi gidi ado Bailey TV ki teso cartoon gi mahau pata ka solution jere peng tabiri ba singbo bu kana khurum jabul loina kani de betani jeri pine birsi
welcome you all to UNAPA School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur number 1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration.